isaa cia bilingi wa mauvo. Nina wikwati okana museisya wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba wa tinda nesa muthenyani wa umundi na indi twiwa katatu matukuni miongo ile na atano mwezi wa Disemba na ni muthenya wa siku ya Christmas kana kisimisi na itu tweva nondo wa bilingi wa mauvo. Na kwa mwendo musiaisia ni kwa tia muthenya waku wa kwaila na wa kuendesya ondo erasi wa kutapia omonde twivande ni wa vilingwa mauvo na twikwetea mauvo twina keteresia mwende kwanzia ya meko indi tuamba kwa tamwa la tukumbanisye kwa ukuve nyenita wa Faith Ndenya. Ala tukumbanisye ni vamwe na ndambuka sia enende kutani ya siku kokwe kombelwa ni maumo kumana na ngalama yeyolo ya mikalele. Ni utanu kwa amwito kauta kitwi tina wakutetha kana tukenge utukuni wako wa mukia muthenya wa kisimisi. Ndini wa utumani wa kisimisi President Ruto kwenda kwithiwa muguo Kalonzo aibuthisya serikali. Na ndini wa mauvo manene mwaka utu ikunikila maandamano ma Gen Z na mawali okumiveani kivathukanyo serikalini. bilingi wa mauvo. Ameka. Na indi museisya kalivo tu manyiji nyenyeto ya rasa siketu kwa nzomo na indi kunaina nyana itu mawoni ulua mauvo maitu mundu kuendea siku kunzio ya Christmas tuma kwesela ili itatu keenda imuitano na ambayo tumani makuve na ndeni wa metandao itu yonde ya kumakanile nitu soma mautumani asu ndeni wa bilingi wa mauvo. Tuambie ndamboka siya enendi kuli isione kipathukani okutani ya siku ku nisethiwa na uito kumanwa na ngalama ya mikalile kwambata wanakwithwa mathoa kana ndevi siangali si yulo utalo munene wa enende ni wone kaiwanza ni siangali ateo aingi kuteta kana ngususioni ndei na mevinyani sia okala kanini menako nongi kutambuka na kutania na endomo. Otondo mwandiki witu Boni Mutesia kulivoti ni kana yeyethiwa itavaisio kwi athukumi mangale cia matatu kwithiwa akuame aingi na muno ala maumite musini wa Ilobi kutambuka ukamba. Na otondo kithia wa kithio cha enende ingi muno ilembetania ukamba na kundungu kutambuka kutania masikuku ndulawe kumbilwa ni vinda yomu munthi enende maitambuka maitatakana ngalama kimikaleno imavinye kwithwa maundu maingi va Kenya marena kwambatia makonetie maundu ma mikaleleyo na ingi kugosa ilovia sia kweneze mawatamo mandambuka sio misini kana kuthikutana na endomo na thana uma ilovio yuju na kwena thina mwingi muno na robi ndo akwethwa andu nimekwenda kuga masikuku lakini mebiko ni methei weza kwithia ngale nisiambatizie thoa na mwana inji ndena kindu mubuko no kuthindika muno nundu wa mathina ma uchumi wa nthino serikali ila sina bwetina nitona o ibindani taye wanu benyenda beona kindu mubuko lakini maijala twikale nthina serikali no ya Kenya Kwanza niko tuthenia nundu wa kwethwa mwananchi amanda kila jotho mandete jonde jozetwa ni serikali kiendete koti ukazalia ya mundu na ndeke ndo tielwa hicho nitukulia serikali elewe maisha ma mwananchi iyo lange koti kweza kwethia mundu biashara okutethia nibe omutiela kindu mundu akwithwa kwezela maundu kwezela koti waingi pakuvituka kila jonde mundu rono kwatata waita jonde kilikande ni serikali ni kwa mundu azime uzawabisia maisha ma mwananchi kwethwa mema ito na binda taye no reflect ya maisha mando maili hata ya mbita ne ya Christmas andu kwenuka musie mena mathatite nundu akutha ni kawaita kama mundu apike musie lakini ni stressed ngi mayelesia kana masiani sia siku ya vinda ingi vitu vinda ende na kweta na mundu kwaliuka na kumavinye ende yonde alili andu amathatite ei ni kwetha serikali ya Ruto thina serikali ya Ruto thina mbesa nundu ona siko kuengethia apuye tina tha mwaka muthelu nitathukumia nesa taito wana boda ona tatungianga imobea wewe ya muno kuibacha mulendo manara twabibiti
ndiona mundu ndumwetia 50 ndenda unya ni kwithona mundu au mou athatite ilobi ukethia wa mukulia wi anesa na mundu ucio ndoka ndane ndwithiona au kunona andi baki kana mawaidha yani kindu cha muthemba ucio andu ai mathatite maumite ilobi na mundu oka nesa lakini yue amaende na uteta kwa tukumi mangali methwa mekindu ni kiseo na ingi mo kulasimika kwambatia mathwa mangali na muno kuma musino ilovi kula kwina utalo munene wa enenthi maendete misini yo ateo kuma misini kusuka musino ilovi mathwa mangali methwa meitheo katika uthukumio witu ndwende uthukumio witu wende nesa nondo kuma ilovi yu teikuana na maana ile lakini yu laundi yote ende na ukua na maana 5 kuma ilovi lakini katika batala ngale sioka ikaumya ndo na isioka isembete ndo ilovi lakini ete usubia customer nondo yukuma tala kuthi ilovi ye maana ele lakini kuma ilovi kukatala isilingi maana 5 kila kivo customer ikathate kana siwe wo nondo katika musimu no musimu wa mboka na nuwe saba loto no bikila yuno musimu wito no musimu ala meilobi siu katika thoa maike wo mambate gwa thoa ko yolo semba cho kiomba kwa silingi maana 5 ni kwitho nondo wa unibu wa ingali yani ti unibu wandu ni unibu wa ingali na icho tukita ikasa tomalache tomaete nondo na ndo inge maitu tinaugona mo na tunotanu kutana ni amosiko kwe nicho twenda masembe we maetwe kwa maike wo tunu malangalizia makata Jubi na yeye ziko kungalizia kuma ilobi ando menge bia mono alo kuma ilobi baga wana maana 5 lakini yukuma ba yenge ndo anangalizia mwala kuma ba kwa na mwala ne manelea 50 twina abandi koko yano nono kuimbesa yana makobo ba ndo manda tena makire kokosangala kwina wingi wando kwina wingi wando makire kokosangala lakini ndo tu manda na enoka kwangile kanyo talama utambuka isioni siandwani meilasimika kwikala masaa mangi metelete mitoka kwithe wa mitoka mingi yoneka isemba kula kwina utalo munene wa enenthi kwina thina wa ngale andu na ingi na andu menukite sikukuni na kuimbeza neza andu no mioneka kuimbeza neza mwala ni zingi maana 3 kivani 250 ando na ingivyo na kuingale kulia atongo mazizie maleleli ando mzo ya maisha nono maisha meyolo mono ize ya ando matona ekati ni matona dhamena kwa bodi kwa yazi kukuneza na kungamia mzina na siana sio school hizo ka school ona kwithwa ne vinda ya kutana aingi maenende na lame tambugiri sioni kiwabukanyo malesekana ti vinda ila mana itani atatene kwithwa maundu maingi mamavinye na ngalama kimikalile kwene na umekalila kaundini ya Masaku nyeni tawaboni mutesia aindi faith ni wona enende bao kamba ni maende na kuvinyeka muno ondo wa kisimisi tusonge na mbele utalo munini wa enende ala me masavali ni wa kose wa musine wa Mombasa na Ilovi muthenyani wa umundi kuna mbanene ya amwe matuka maoneka mema vingake ene ianda maundoni ma ukuini maweta kana umundi no andu anini muno me isavaleni na mbanene iwetwa kwithwa yenu kie mithenya ya navwetina ona uyo vo enende ni mawetakana sikuku ya mwaka uyo kakabindani kala kwena maumu maingi na kutuma enende matatani ya tatene Angelina Museni watumbanisia ili voti kwa withiano kavindani ka enende methi wa maitani ya masikuku ni kwa kusio nini wa andu alama kwinuka musini wa Ilovi na Mombasa imwe sianduka katikati wa misi ni sioneka siembinge na ngali nini ili kana kuma katikati wa misi ni kumana na enenthi mate kutambuka kuma musini kuthi sione ingi kivathukanio wale wanaingia mjini ni kidogo kidogo wale wanatoka wanaweza kutoka gari ikajaa lakini kutoka mashambani gari inakuja haijabeba hata mtu Christmas ya sahi nimeona kwa sahi iko chini kushinda Christmas hizi zingine biashara sahi lakini kwa saizi idadi ya wasafiri iko chini sana ukilinganisha na mwaka uliopita. Saizi ni kama wasafiri wameamua kukaa kwao. Saizi hakuna wasafiri kabisa, hata ukiangalia magari zote ziko parking.
na wengine wao hata hadi mimi mwenyewe sisafiri kabisa. Enenthi aingi ni mawetwa kwithwa manenukie matuku mana vuitina wala umuthi anini momone kama ofisini mangali cia kuthi sione kivathukanio. Leo hakuna wasafiri kabisa. Walisafiri jana na 22nd. Leo wasafiri wako chini kabisa, hiyo na SS kudaganya. 25 ni kama watu wameamua tukaa tu nyumbani kwa nyumba, washerekee kwa nyumba hivyo tu. Biashara kwa leo iko upande mmoja tu, sio upande zote. Upande wa mashambani hakuna watu wanaorudi mjini, wameenda kula sikukuu. Kwa hivyo biashara upande wa mashambani iko chini. Ona uyo vone ndini maone kama itambuka isione kivathukanyo cia kwitanithia na endo mo bala atanithia anini mombula kana kavindani kaani makethie vanene. Enenthi ni makuetekana sikukuu ya mwaka une yekumbiletwe ni mawumu maingi undulo atuma matatani ya sikukuu undu vailite ni kumana na ngalama nene ya mekalile ovama na kwithwa ingi mo mwaka ni twathiwa 2025 makethiwa mayumba ni ciana cio kucioka maskuluni. Hali ya uchumi wa Kenya ndio umezorota. Kwa hivyo hakuna pesa. Watu hawana pesa za kuweza hata kusafiri saa yote huku na huku wala kuzunguka na shughuli za huku hapa na pale. Maana sasa hiyo watu wanabania pesa kidogo ile wako nayo, shule zitakapofunguliwa warudishe mtoto shuleni asikae nyumbani. Kuanzia Novemba kuanzia mwezi wa 11 hivi kidogo watu wamesafiri wa highway kwenda huko Nakuru, Kisumu au wamesafiri kidogo, lakini Nairobi imekuwa chini kabisa. Gilivote ya vilingi wa Mauvoni tawa Angelina Mose. Omonde Akristo maikwatania vamwe na kutania sikukuu wa Christmas na kulilikana isia wa Yesu Kristo nthionde amwaitu kauta kuma isioni kivathukanio kauntini ya Kitui ni matania sikukuu nthini wa sivitali munene wa Kitui na utanu wa mawathimo masiana. Mwandikitu kuma kauntini ya Kitui Onesimus Chalo no tambukie nthini wa sivitali na kunena na amwaitu asu alama ende na kuonja tu kengeto metelete kulekwa ni mataketali menuke masio kiani na misio na kutania vamwe. Akenya maitania siku kwa Christmas mthenyani wa umonthi amwaitu kauta kuma Kitui na mone matania kukwata siana nthini wa sibitali wa Kitui Referral Hospital. Menena na Motango TV ni maweto tanu wa munene ni kutania siku ina tu kenge meiweta kana maina wikwatu wa kuteleka mthenyani wa umonthi na kiene chama kinene kwa kutania siku wa kilisa mwaki pamwana tu kenge. Ngina mwema ni umote thekie tina wa kuthamua kuma sibitali munini wa endo ulawe Kitui Estate na wakonya muno na wana wa viki sibitali ni wa Kitui Referral Hospital no kana teteke kwanza yo thensi evikamtheni wa sibitali una kutetheka pate uthensi uja tuko ya zuo na teteka na mwana wa kabeti ambapo ndizi kana ngatia kabeti ni kwa taranja ngayande nako na we anenge ko kwa kulia kwa operation nene kitu operation imetoka ngamina mwako anga yande ndo no kitu kwa operation ko Kitui ndine tsobekiwa kumekwa angito wo utuwe mbe nika kweno ndo ndikwenda kwa operation ndo nene ndakatali aliambika operation ile anda kwate yewe ndo yawe no myunjize anga iwe analea nyenjize kana nonga kwata mwana ndo kwa binda anga inaka kwata ngina twithike 7 nde namba kunenge kana ka kesi yetu tina kwithia anata vitu kana kuite kana ka kedi na omonthi akomana na chama cha kana ka mwanake otondo kwelesia ngina kwana thimbo yani na wani kwite mwitu ini nje kituminda na manda izito ya mwitu nete ni kwite mwitu pasta mbili kwite mwitu ndo petwe ono mwenye ninajana itatu nanje atetheka muthenya wa tsikuku indi tuonde thike muthenya wa tsikuku ingeka sure kila 25 na mweke birthday yake ndo amwera newi mwekali kuma matinyani kitu cho thelone wasua na kikekone chao monthi amukio kite clinic otamatuko angi na indi hakomana ndagitali wake amwanelele nyumbani ya kutethekea na itelema ni kindagitali wa mwanelele nthia kwa maternity havatethekana kana kake letu lakini chiko expect akaswa ngosea onanjukita maternity lakini ngudi mdatnewa no ke maternity ela na maternity guzisenewa ona mwana ndiatne tukanga imuvea na mwana muvea muno aba plan no kugeta onesi nisi akabesi na plan itakabesi nenda kugeta John nondwa ida kweta wa John na muye na ngo yakwa na sia ya Kelly nondo ida kono akoniwa stock angayo kama bosia atembea na sia lengo sia ingi na onisi yelako
yumwe kaliende na kumandhesi twelo kuitakana kaketi na kwithia atetheka atebangite kutetheka muthenyani wa umuthi hamwitu nthele meterete kutetheka mekulwa kutethekia masibitali no kana kwiyovosela mesieleto na kumela ila meutethekea mesieni. Yes, like in the juu ngutungia matakitari ala nikitile mubea neme nishungulikile na bikundi kitie kozo na ambiwa shungulikilo babo kitu no baza kukobika enda na kugua na moto kana ngale nawe kutungula nje wakwato ni mathina po kele tukana kuma enda kana atwa no na kobika kana ya mwana no niwe na kana atia mwana otebo unene akaba kuthenge hospitali kuitene ngaya kuteli Tiotondo enende makwatene muthenyani wa umuthi na kwithia maitani ya sikuku wa Kilisa Mwaki amwito nthini wa maternity ya hospitali wa Kitui Referral muthenyani wa umuthi maitani ya kwithia makwatie muthenzio wa ciana matuku 25 kuma babilingwa movo Mutongo TV twemendie vindesio ima kwithia makuyumbani ciana kana kutania muthenzio umwe na misio dilivota vilingwa movo Mutongo TV kuma hospitalini wa Kitui Referral neta Onesmus Chalo. Atongo imake uteti ni matani ya sikukuu ya Krismasi kwisila mautumani memwanya mawendo na kuthanga asya enende ivindani ye ya mautanu mamalilikane alama tena utonyi na ukwati. President William Ruto na ula udhaidhini wa kisimisi kuya AIC Olipisiani Kilgoris County ya Narok na wakulia enende matani ya kisimisi menguno na mayikithia mautanu maina vita mivaka vala onamo ateti mevo ayumbe na atongo ima serikali maminisa na andiki anene miviani kivathukanio maende ya kunyaija utumani wa mivango ya serikali ya Kenya Kwanza. Nago ulei utongoiwe ni mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni waendelea kutula mute uthukumi na utongoi wa President William Ruto mivango ni kivathukanio ila yetete mute ya mathayoni ma enende. Benjamin Mwaka ni watumbanisia ili voti kwa uliku. President William Ruto ulo atongwe sa Kristo kutani ya Krismasi heku ya Narok. Dino utumani wake na wakule nende bedhuwa ngunu kuisiana misio evindani ya maskoko. Vala wenda hasi masovia siana evindani vi hikese kwa se mituwa miailu. Inge na wakule nende makwata bagu mivangu ya serikali haiweta dina wendi musio kula kui enende. As we celebrate this moment, we must also remember to celebrate our children, to celebrate our families, and to celebrate our nation. Knowing very well that the future of our nation is dependent on a strong foundation for our children. Namu mavisa ma serikali maitani ya sikukuu kumazamani ya maminista muneno wa maminista Musalia Mudavadi atai ma president minister wa witi Mwandu Debra Mulongo na mwandiki mutini kama uviano wa serikali sia mitioko Mwandu Terimbaika ndeni mathingilila vatu wakutani ya sikukuu kwa kuonanya wendo pala makulie nembe matumia kusodhi ya masikuku kuyandikithi walanyoni wa witu wa shaa. Tafadhali wakati kama unakula kitu yako umebarikiwa, ita jirani ambaye hana, mkule pamoja. Huo ndio umoja, huo ndio kushirikiana na huo ndio kupendana. Ndo ne binda ya families kwendo ando mose binda ye marregister sha kana taifa care social health authority nikana withi in future latu yendekuna bata wao witi netwa itwa batema thina. Ningependa kutumia nafasi hii kuwatakia Wakenya wote heri na fanaka za Krismasi, na pia tunawatakia mwaka mwema wa 2025, mwaka ambao utakuwa na umaarufu mwingi kwao na kwa jamii zao. Ayumbe aingi mitandaoni wa mikumukanie tarecho ka Kenya mai wa Kitui chethio na kwa thuthia nethe methuwa na Krismasi cha utanu na muguo utumandula ona cio itue cianthi kuyanthi cianza tambassador wa Kenya kuya Canada Mwandu Caroline Kamende Daudi wenda nethe matani ya Krismasi na mayithwa na wikwatyo mwaka ukito ukethwa na mawathimo maingi ngaliko ningi na kirona imunino wa president Rigathi Gachagua utumanino wake no akulie nethe matani ya Krismasi ke na wendo na wikwatyo munene kana kwisla nethe kuthukuma kwa ngwatanio wone wanthi no kwaila utumani ulanya nyaya mage kauta ngalikoni ole evo governor Trans Nzoia George Natembeya maulumilelia ngalikoni yo ateti mole matongoni mutongo wa chama chawe Daktari Stephen Kalonzo Musyoka ni maende ya kuthekea mivango ya serikali ila yende kulia nayo ni NMB
olwa kulia ene nthi matania sikukuu ya Krismasi kwa kuisania na kuendana. Mungu ni mwema tu kila wakati, na ingawaji mifugo sasa hivi kwa hatarini ya kudungwa sindano na Kenya kwisha, hebu tukulie nyama kabla ya kudungwa. Yes, ndio. Tufurahie na jamii zote mahala popote walipo Kenya hii. Mungu hakika ni Mungu anapenda nchi hii. Sasa tukumbuke vile shida zilizokuwa nyingi mwakani, kutoka mambo ya shida ya maji kuwazomba watu wengi nyumba zao Nairobi, na kudanganywa kwamba watasaidiwa, vile vile utekwa nyara wa hata viwanda na vitu kama hivyo, viwanda kuhamia nje jirani, watu kuandaliwa kuambiwa watatafutiwa kazi nje za ng'ambo na huku, badala ya kuimarisha uchumi wetu kwa kuimarisha manufacturing sector yetu, bado tunawagandamiza wananchi. Ushuru kila wakati kuongezeka, mwenye kupata bahasha yake ya mshahara anapata, pengine analipa ushuru zaidi kuliko mambo mengine. Affordable housing ambayo ni scam, mambo yote hayo. Andani amekuja tukamfukuza hata kupitia kwa mahakama. Kwa hivyo nchi ni yetu na tujikakamue kila mmoja wetu. Kila mundu edho na discipline katika safari alamo dhina basi wadhangali mbuzu wetele ukwate mwanya nduka didhinane ngalini nondo isafari ya musi ninzio kubika we salama we ngai akuzubite kila kingi ni alamu enukite alamu tuwaku mundula utena kindu muzizie udema mwanengo kindu nake azame sikukuu ya Christmas na pamoja na ziana zake. Spika mbunge nene Moses Wetangula itania sikukuu yiku ya Kabuchai ni kaunti ya Bungoma na otongwesya ajumbe utumanino wa ngwatanio ya kanisa na serikali muwa malelu ni vindani ya masikuku vamwe na kulumililio kwa mivango ya serikali. Ikiwa kiongozi wa Parliamentary Service Commission, nataka kuchukua nafasi hii kuwatakia Wakenya wote popote walipo Christmas njema, Christmas isiyo na vizanga vya ukosefu wa usalama, Christmas isiyo na shida ya barabarani na maaccidents. Ndugu zangu nyinyi nyote, mjiandikishe kwa muungano wa Taifa Care ambao ni ya SHA, na mimi nataka kuambia wananchi na hao wabunge wetu, nyinyi ndio mlipitisha hii sheria. Muache kuhadaa wananchi kwenda kusema sijui ni SHA, ni SHI, ni SHE. Nyinyi ndio mlipitisha sheria. Mueleze wananchi umuhimu ya ile sheria mlipitisha. Vilingo wa mauvo kumova musini lovi nye nito wa Benjamin na Mwaka. Ni muvea muno Benjamin Mwaka nondo wa kutumbanisia ilivoti Yesu kwa withiano. Na hindi mundu enda nyatwa na mbodhi uthio mwoni pe musiaisia umwengo na ukwitwa ase mutongo TV ni Ambrose kuma kitanga mwa hits iyo ni makutano ma chombi indi kila noni ni chako machano nduve mbanga ina kitikie ovauva kuve na soko vala matatu ya Ebeneza ina kuite miyo mingi vamwe na kuwa kuvita kiasi vala andu mana kwati maumisi manini itina wa matatu ingi itina matatu ingine nekiwe mbini ni maofisa ma traffic na male kwa manengane silingi ngili umwe na muthia ni mendea andu mako ya kwitu Bishop Ndenge mwala siku kunzio ya Christmas na indi Faith niwo kavindaga kwi masiko kukutha kwitha na mbanga mbingi achavare mateleva methe ngono me lelo niwa kwa sambesa ndiye sito sakuikata negasia kupanenga ni wengilie mwe ni mawoto tana ikiria lakini usuni mwene ndo na ivo yonea indi cha kuthuthia nende ni kana kavinda kala kaka masiku ko twigalike ngale yusuye matilaba na ito twekane tomo itomwe ni yingi bino ndo no asia ngale ni mambatize fair mbeza meoza mbinge kwa enende na pesa ziko niwe na mweka kusemba muno
Kwa lelo ni tutumie mwendo ula wailete hivi ya siku kwa. Na ndi kethawi na utumani waku yulwa mauvola twende na kuonengela ili atuma kwesala ile itatu kenda imwe 5 namba utumani mukuviva tendevi ambia na ndeto Mutongo TV na ndene wa mitandao itu yonde amekumokanile kwa oyu matukani. Sikukuu nene twenda maundu maseo nundu yithia wali ibinda ya kutana onayo inzebe yithia wali mbailu oundu wendete onaitu ba Mutongo TV na Mutongo FM nitukwenda kukuongelela useo uu nitukunenga discount ya sikukuu ya kutanga sidia naitu nikenda umanye nitwitha tukutambuite iyo sehemu thinzi wa sikukuu tene tukunie simu kwisila noti muonza noti thambatu itano noti oyu lilikana no utangasidia nginya Facebook page ya Mutongo TV na page ya Mutongo FM ovamwe na channel cha Mutongo TV /FM YouTube. Yuki wanza ni chana nie nuwe wikwete ni offer ya Christmas na mwaka mweu ya kutangasidia biasala kana wia waku va Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya mukamba tukunie simu kwisila noti muonza noti thambatu itano noti. Tene, uyaila isi kuona usimungalu. Andu, mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kweka tuwa kwa takiucha kwe mambo. Pe maundu maingi wa mbe ula wila isi. Pe tutila tuenza wa moko. Maliu alameka anesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katu sete keisa utungokelia ba kana tuika ileo igimba ya imi. Thina yu wawenda ne ku-establish kana siambo kwata. Lakini ona siya kwata yu ukaokethia ni siya twamiiba sana kuma kwina thina muno. Bumango ni siondu ndinzo ye fiber ndinzo ila uye yimba alisio na yimo yo muno. Yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wiye ukethia wala limwe ni weania. Lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama inginu no thina moyo. Ithi ala tuikwata sia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia. Yoi, petele ibinda ya ile kana tuithike ndinwa wimi wake omonde tukuthuke na ikinya leo ya nema. Kutacho nda bandu wa imu ninyo. Nukwata at least lump sum. Ukethia weze kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu. Kimo without no tata mbesi na. List ni maana tatu. Kungayana depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenuru nayo weani ila nenukie ninethiwe na masama usisa siendo siakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena sia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Na Yesu asiwe mbethelemu matuku mamo usumbie lote na sisi andu oi kuma mwiloni wasua moka Yerusaleme machasia aivolo seiwe musumbi wa yuti nundu nitoni ndata yake kuma mwiloni wasua na nitoka kumudhaitha nyenita wa Caroline Mweni wa Muteti ngwete vilingi wa maovo ndini wa ilungu situ ngwete kilungu cha usili kila wakatatu mwendoni wa saa 12 na ndatika miongwena na kitingu lilo chawo mudhani huwa wachumwa. Merry Christmas and a prosperous 2025. Utani wakwa ni kumanithia na kusomethia sindu sike bathukanyo ndasio kutethesia kuosa matambia makwali ula thai waku nina utani ni kwithwa kumela twavingwe kisese cha Mutongo TV ngwatimya mukamba nitonete asese maitu mathayo mo maivinduka na kwaila vindani ye amasiko uko kethe wawe no toni wa kwaile thai wa mundu ndukaliene kuika ou pamwe na kutana na kuisania na alama tena utoni. Nye, nitawa Steven Mwema ni kuendea kisimisi kiseo na mwaka mongu angilili miongwele na itano usueto ni muguo na utani.
Ni kalivo mwendo musiaisia tuende na ukomanyithia. Na tuisonga na mbene kana ene nthini mathuthu makwati anie na alamena ukwati munini kutania sikuku ino ya kisimisi pamwe ya mwaka mweu tanzia imwe ya kuonania wendo utau uu waumwa ni bishop wa kanisa wa Full Gospel kwa mwingi kaunti ya Kitui Samuel Kathita ula wa sia ivinda ye ni yumu ya kana ukwati nondo isio mbingi ikwatambua ya kuyana kwa uve na vata wa andu kuthocha ange matanie pamwe. Nake Archbishop wa kanisa wa Katoliki Mombasa Martin Kivuva Musonde ni wakulia serikali kuthinikia siko ila siende na ukusiwa siando na muno amoika kutekwa nyara na muno alame yumiletie kuleana na utongo iwa Musumbi William Ruto. Lina Musangi ni watumbanisi elvoti. Onena itina wothaithi wa kutane siawa ya Kristo wenda Christmas na vala Kristo dunia yonze matane ya muthenya uu. Bishop Samuel Kathita wa kanisa wa Full Gospel mwingeni wa wetakana sikuku ite tanatani wandu yengi muthenya uu withia wa vala kwa kaingi ya Kristo maisani ya kindu kila bishop uu kueta takio thothe ni garama yeyulu ya mikalile. Mwalilia neza ni mukona kwina woleku wa maundu ala methia wa mekuo ala matumasi kuguithwa yino tanu na ye nene na ye na nguma kitu mwena nundu wa ukwati wandu ukwati wandu ni withiwe wina na vina muno ukwati wa mbesa nundu wa itumi cia itatona kwathukika na kulapu ya thukumi nakuo mathukuma mbesa cionthe ilikete liu ni kwethwa kuumio ndani kuikendo na ukwati ukethwa wina vina muno na kindu kimwe kwenda kulia Kenya nsimamane ni kana ibinda yeyumu ya sikuku likila vandu yulu anthi yonthe wethukisi Amerika no meukaya wathi China ndo no meukaya wathi India wethia maundu meyulu muno kundu naenda ukethia mailie ikuma ikoneta Kenya yiyoka kwina mawetu tauni wa kule matelevo matwa ingali kwa miendelo ya ili nokenda kuivetana na mbanga siya maleluni ambe mateleva ya masubi ya ndomangai wisethia ni matwa ongali nesa na maikanyoke na maitwa angali na mundu ndakazie nuko ya sikuku yoke na no waiterwa atwa ya ndobandu otherwise we na andu no matwa no leovika makankia wandu hospitali kano mochari kwa hiyo wa 12 neguo kwithia wana mathiko maingi muno pyo na mathiko acio mayukano ndo amo maingi mamo kano ndo ambanga cia leluni. Bishop Kivuva nake wa kanisa wa Katoliki uvongo wa Mombasa ni umania siku cia kumateka nyara muika na muno ala methite movinga muno utongoi wa Musumbi William Ruto. Tunamsihi rais kama ndiye anajua wanahusika au kama yeyote yule anayenisikiliza wakati huu, it is bringing us back many years before independence, na haya hata tusaidia hata kujenga confidence ya vijana wetu wa kesho. Kwa hivyo njia nzuri ni hata kama anajulikana, mtu huitwa akaonywa, mtu huitwa akashauriwa, mtu utafutwa kama yupo ameshikika. Na ukweli ni kwamba kwa sababu ya ile hali ya transition ambao tunayo hivi, watu wengi wanaangalia 2027 itaanza kuhesabika kama njia moja ya kutia watu hofu. Tunasema tuwe watu wa kuongeza matumaini, sio hofu na mashaka. Uwo wandu mekwa na andu methayo na mundu ucio akwende oneka ingi kindu tu tikete kela tikiseo ona guo walilia kethwa ni mwana waku waite kethwa no mwitu waku waite kana mundu wakweni mwikwatiti na mwina mukona myaka yukite akatwika kindu na yuka ayo yona ndo ala mekwosania andu mamuthemba ucio ona mone andu na mena andu maeke kwosania andu acio eva mundu wavitia na kwatwe na itwawa kotini nundu koti ya sauvigwe sindu icio. Nguripoti ya Vilingi wa Mauvo ni Lina.
Musangi. Naindi mwendo musiaisia otondo tuyambia mauvo maitu chumani kiwa kwambelia tunakwathia kana kila muthenya nitutwikunengelelie mauvo manene ala methiwa makiteka mwaka u na muthenyani wa umuthi twikunengelelie voti kwa siati mwambioni wa mwaka u unenania yulu wa budget vamwe na mutalatala mwe wa kinando wa 2024 inaikanywani wa NND aingi ala menda serikali ikatete kuthukumithia maiweta mutalatala wa mwaka muvitu wa kinando ni wa vinyite muno vyu kimikalile atio itina wa serikali kuvuthisia na ayumbe kulea kumethukisya NND yulua kioki kitundumo cha maandamano ivindani ya kuvitukithwa kwa mutalatala u kwisira mwika wa Gen Z ni mambeyi. Maandamano ama twaigwe kaunti nembe wa 300 ateo ni musini wa Ilovi vala mwika u kwa ivinda ya mbendeni wa historia watulile nginya walikamya kone ya mbunge wananga mali ya mamilioni mambesa na kutuma President William Ruto aiwe chaitheka mutalatala u ula munini wake ivindani yuri Rigathi Gachagua wata ngasete kuleana na uovyo. Benjamin Mwaka ena ili voti mbenge. This is the best thing that happened to Kenya, that we are having a conversation on issues that are of the nature of our country. Today, Kenyans know there is something called finance bill. I am also very happy because we are beginning to see institutions working in Kenya. Mwambioni wa mwei wa thanthatu mwaka woka vindane kala serikali yayumbaniasya kutangasia NND budget imbya na mutatala wa kinandu ulendekethasya kutumia kumantha ilovia sya kuyana kuthukumithia budget vaina kikungu imbya chole makilima NND hivongwatanio le ya Azimio maimambiye kuleana na budget vamwe na finance bill kwisila maandamano ateo serikali yaende ya kulumililia nongina sionthe ithukumithwe. We have been oppressed na hakuna mtu mwenye anaotuongelelea. We have a disaster budget, a disaster finance bill and a disaster regime. We salute Kenyans who have used text messaging, phone calls and social media initiatives #FindMyMP to urge their legislators to listen to their constituents and vote no. We must reject these attempts to increase the price of petroleum product because that will increase even the price of electricity. Kenyans are some of the most taxed human beings on earth. Higher taxation that does not yield to higher revenues, Mr. Speaker. You cannot milk a cow that is eating nothing. We need the Kenyan citizen to be fed with something to promote the economy so as to milk. Did the committee listen to Kenyans? Yes, it did. They went all over the country. Na mbe wa muthenya ula wavata wa kutukithwa kwa finance bill mbungeni utanamba kuvika serikali kwisila muvyoza sei wanthine ungua Minister Professor Kithure Kindiki hevindani riu yekulite kithoi na matisia maingi kileloni cha kusia maandamano va Ilovi na kaunti ningi kuthukanyo maandamano ala savali maiunguo tongoi wa mwiko wa Gen Z unenanyani wenguma wa reject Finance Bill 2024. They must adhere to the laws of Kenya, including the Protected Areas Act that limits access to certain critical infrastructure for national security reasons. And the police will guide them in which areas they cannot access by operation of the law on the protection of critical infrastructure. They must not breach public order. Number 4, they must not intimidate, harass, or otherwise inconvenience members of the public who are not protesting. I dare you to try that. Mwika wa Gen Z waliana na koti mbinge imbya ila serikali yevitite kuthukumithia chavina na chathi changu mathokoni ya matuku 25 ma mwei wa thanthatu mwaka wo mala maandamano makitaima kusiwe nthinima thini wa mbe wa kaunti 3 ateo visa cionthe cia ciaizie va musini Ilovi
wala polisi yaemiwe vyukusia maandamano na mwiko wa njenzi watula mbio na mbingilo sia mbunge na kulika miakoni mazembe ya yumbe na kutoa hizo wanange kwa mali. Kiko chambe vyondhino historia ya nthi ngaliko imwe ya mbunge ni aviviwe na kutuma sula uneni na woni wa President William Ruto kwenye maandamano uivenduka vyo. It is not in order or even conceivable that criminals pretending to be peaceful protesters can rain terror against the people, their elected representatives, and the institutions established under our Constitution and expect to go scot-free. We must isolate crime from democratic expression and separate criminals from people exercising the freedom of expression and divergent opinion. Accordingly, I assure Kenyans that we shall provide a full, effective, and expeditious response to today's treasonous events. Na kiki yathelela va misie maviasala vamwe na maofisi ma amwe manyanya ma president na muno ayumbe alama asukumite kwa vanene mutatala uone aviviwe ni NMV. I am asking them, what clause is adding additional taxes and difficulty of doing business? They say wewe kataya tu. Utumani munene maandamanoni wa NMV mayenda mutatala uwa kinandu wa mwaka wa 2024 uivitukithwa NMV menda President William Ruto eke mwali ukumanene mautongoi akudhoe kuma ofisini hanyanya make alama atembea ambi wa NMV na makunia mambesa maalambini. Okitani na ulusani na kutongo sitangele kanyonzio ya utongo imuseo. Na nikumanwa na maandamano wa President na munini wa Kevin Daniel Rigathi Gachagua ni matani sevyo kukonya ugo utheu na itumi sia serikali kuvuthisya wasio wa mwene nthi. Gachagua imutula muti President William Ruto pamwe na munene wa NIS Nurdin Haji kuotao wa kwelulucha kula kwi serikali. It is hard to take people to die, property to be destroyed, protests across the country for the president to know the truth of what the people of Kenya feel. I want to say that Nurdin Haji must take responsibility for the deaths that occurred. He must take responsibility for the mayhem. He must take responsibility for failing President William Ruto. He must take responsibility for failing the government of the Republic of Kenya. He must take responsibility for failing the Kenyan nation by not doing his job and advising correctly. And he must do the honorable thing, not just take responsibility, but resign from that office and allow the president to pick a competent director general. Na nikumanwa na maandamano ama muima President Ruto nuwa lasmikia kumandanzia imbia ambi sa kuidhukisia nendi mutandao wa X malo lasmikia kuichetheka finance bill I concede, and therefore I will not sign the 2024 finance bill. Ngela chate ye havunje zamaki ama minister. I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the Cabinet Secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya. Na kutangaza kuungamia budget na mivango imwe ya serikali vivyo kuvetanga budget ofisi wa mwaka wake na wa mwaka wa munino wa president kuvetanga ofisi wa CAS kuungamia marambi katoa maluku hange kivodkanyo. The decision to fill the position of Chief Administrative Secretaries is hereby suspended. The number of advisors in government shall be reduced by 50% within the public service with immediate effect. No state officer
or public servant shall participate in public contributions or harambee going forward. Na yumwai wa thanthatu wa mwaka wa 2024 na matuku a 25 ma mwai wa thanthatu vamwe na ciumwa ila ciateiye cielika mavukuni ma historia ta matuku ala enenthi manenie na vina woke katiba wewekani serikali kwikwiyo na kwikweo unenanya na ukunikili kukonya ikuo na mbanga ila ciakuziwa maandamanoni a majenzi no wende ya kufikia omonde. Vilingi wa mauvo kuma va musini lovi nyenito Benjamin na Mwaka. Ni muvia muno Mwaka na indi Faith umonde ni matuku 25 Disemba kumaanisha ni miezi 3 itina wake uchekeka amweka majenzi kubithukia mbunge kuni miezi 3 nda kuma kiuchaikika na indi muvia muno Benjamin Mwaka nondo alivoti tuisongana mbe na alivoti otaisu kana alivoti tesu yolwa mauvo manene 2024 ne kana ndeni wa kilungu cha miaka ile na ila President William Ruto withi totongo ine no twaisi amwe mama waliuku serikali ni wevo kuma kinando ni kikuo cha witi cha NHIF kuthi kila cha SHA na kila Ruto yethitwe aiweta kivanete kukitana na ulusani na kuikilia kila mwenendi ni wakwata uthukumi wa uiti bate isi. Mondo ni makisomo Ruto ni waliulile maundu mandevi imanyisioni nene undu ula withito wilewane amanyewa asiai ovamana ndongo ikivathukanio cia kiwiteti kwa kila methito maiweta kana asiai ni methito maivinye kamuno. Kini kilungu kimwanya cha maundu ala methitwe mwaka uwa 2024 otondo mwandikitwa mauvo kuma Mombasa Angelina Muse ukueleza. Amwa mama waliuku na alama vikiete kutoiswa ni serikali ya President William Ruto ni vamu na kusenzwa kwa kinando cha uiti cha NHIF na kila kinethito kimathukuma enenthi kuma mwaka wa 1993 kuthi kinando imbe cha Social Insurance Authority kana SHA na kila President William Ruto withito aiwete kana kivanete kukitana na ulusa ni miviani ya uiti ovamwe na kuikithia kana enenthi onthe ni makwata uthukumi maunduni ma uiti. For the first time in our nation's history, free primary health care is increasingly becoming available at dispensaries, health centers, and hospitals. Ambulance and emergency services are also slowly but surely being made available at no fee. Under Taifa Care, we have introduced a comprehensive benefits package that brings specialized care, such as cardiothoracic surgery, within reach for many Kenyans, without the burden of financial strain. We might have a lot of disagreements with the national government. One thing that we don't disagree on is SHA as a council of governors. But this thing is working. There's proof that it's working. Nikana kuanisia muvango u serikali ya Kenya kwanza ni ambisi muvango una ula Ruto ethito aiwete kana uvanite kuikithia enenthi onthe mevoma ukwati munini makwata uiti kwa kwiveilovia nini ovama na kuikithia kana ndevini cia atweso kwanzia cia kimetanda au masivitali ni ma serikali nikana kumina ulusani. Tulisema pale mbeleni hatutaki mambo ya afya iwe ni starehe ya watu wanaojiweza. Tunataka mambo ya afya iwe ni haki ya kila Mkenya. Kwa mara ya kwanza kila Mkenya atakuwa na bima ya afya. Aidha utajilipia mwenyewe kama uko na uwezo, na kama huna uwezo serikali ya Kenya itakulipia bima hiyo. Muvango uni withito wivuthisyo vanene ni enethi kwa kila makuetekana isina wa kuthima sivitali ni methito mayito ilovia mbingi kwivia ndevi ya maundu ma uiti. Ona itino wa namba nene kwithwa iandikithitie na muvango u. I am very happy to report that over 13 million Kenyans have registered towards this. So if you are not registered, please join so that you are not left behind. We have already started having deductions from those who are salaried. Even myself, I'm paying about 22,000 shillings, and it's going to a kitty to benefit all Kenyans. Those who are paying 300 shillings and those who are paying as much as myself or even more, we all belong to one country. And that is the equity that comes with this kind of thinking and policy to ensure that all hustlers benefit. Ruto ni wethiwe na kivalua chomo cha kutetea mvango uitino wa kwithwa welewa vanene na kuvithishwa ni imwe cia ndongoi galikoni ya ule imaikoni ya mvango una kampuni wa Adani maiwete kana chelelo cha une kuumesia NNV na kumaite ngalama. Onduni maki somo serikali ni etie muvango imbia wa ndivi manisioni nene na ula uvanete kuikithia kana manyoni mwa ndivi manisioni i kana na ukwati wa aseimo. The old model almost
brought many of our universities to closure. Muvango uu ni unethiwe wivuthisyo vanene ni amanyo kwa kila manaweta kana ni ukuumisya amwe ma amanyo na kutumwa memwa ni DVE. New funding model imefanya fee ipande. Sitafanya satellite campuses zikufe. Na hatuwezi enda sote main campuses. Tunatoka mbali tukuja hapa kusoma. So tunasema satellite campus isiuawe. The government is raising fees to kill these institutions zenye ziko hapa mashinani. Wanaitina mathina ala methitwa mayikumbila muvango u President William Ruto ni wathanie kana muvango u no kuendea na no kwithwa evatha ilovia cia kwena kwikithia kana ni watwaiwe undu violating. I am deliberate, I am intentional, and I am focused on making sure that we have a model that does not again take our university education to where we have it with 120 billion debt. Gilivote avilingi wa mauvoni tawa Angelina Mose. Naindi musiaisya twamba uthi umuoni mukuvi na tucio kithina mavombe yange na tutaendete ve mundu kwasya Mutongo TV ni uthuku muno mundu tawetangula na mbunge ive tukithia sha ila wese ni kindu andu matakulwa tena tuyatabwa uthuku wa NHIF ni Paul Ndunda kuma Masinga na Faith tutaendete uthi umuoni aingine mekula siane kitutani ya sikuku ya Christmas December 25th. Nye nenda onya kwa siaka na teta twitani ya isia wa Yesu Kristo. Aindi kwa nikenda tuwate wethianu nesa twasiokethia ripoti yake Daniel Mwongala nukwitha itwelesya mbenge kundu kali basi. Musiaisia wa Mutongo TV we musio ivindani yitu utani sikukuni osa mwana uone kutungie muveanu ndu wako tukwatamba umwaka muima kisimisiki nivo yango ya kuyusuwe ni utanu mbaya kuithiwe na mugo na thayu waku withiwe na wendo mwaka mweu ukuetewe kwatyo mavuso na mawathi maingi. Merry Christmas and a Happy New Year. Kavindani kaka Christmas ikwatie zuku yako kwa dhoa kuichana yulu dhoa dikodi ya zuku satellite kwa silingi ngiliomwi mana kenda miongo kenda na kenda na full kit ya zuku kwa silingi ngilile mana thandatu miongo kenda na kenda kwa ula ukudhoa zuku ivinda yambe tukunenga zuku premium free na wikwata signal kila vandu Kenya yonde tuina packages mbuthu kwa muvuko waku wina silingi manana miongo kenda kenda wikwatia zuku smart kwa ulawina silingi maana thandatu wikwatia zuku smart plus ulawina ngili umwi yana yemwi na miongo itano wikwata Asian channels na ulawina ngili umwi maana tano miongo inana kenda wikwata zuku premium Ione sports, documentaries, Swahili drama, series na ione ya series kwa wingi. Ndukonu tuina Mutongo TV channel miongo 3 na Weru TV channel miongo 3 tutembelee kwa dila ulawiva kuvinaku. Wetu kwate kwisila simu noti ili noti 5 ili noti ili 5 kada kwa website www.zuku.co.ke only on Zuku. Nikalivo twende na kumanyithia na ende tuisonga na mbele kana enende na alani ate imandeni ya Kikristo kuma ikonyo cionthe cianthe ni makwate na kwi omonthe kutani ya siku ya Krismisi ama ma enende maitani ya muthenya u wa Krismisi kwa kuthi makanisani ange kuthi kundu na kwitanithia ku ange maikala misiene na kwisania vamwe. Indi icho kitumi kinene cha kutania muthenya u ni chao na niki otania wa matuku 25 ma Disemba. Mwandiki witu wa mauvo kuma Masako Daniel Mwongala ni watambuka kumanda usungio usu na atumbanisia livoti eno siaisi. Ni
miaka mbewa ngilili kuma mautanu masiku ya kisimisi mambia. Kila matuku 25 mwezi 12 makila mwaka ate imandini ya Kristo ikono sionthe cianthi ni malika mboka nino ya kisimisi amu maithi makanisa ni kutane ya kwanzia ya uthaitha angi mailika mautanu ni manthi ku angi maitanania na endwa mo. Umundi ni muthenya wa utanu muthenya munene muthenya ula ngai watunengie nigetha twithia tuililikana kusiao kwa mwili waitu mwabasio waitu na mutangi wa nthi yonthe. Ikulu nene yu niki siku kweno etania wa ni ya Kristo matuku 25 makila mwezi wa 12 kila mwaka. Ivindani ya tene ya Kristo mambe ni mosi kithio kikwimba ya alomi alakwena na mavuko matene mekuonanekana ne batoneka kukethiwa muno watania wa muno wa matuku 25 matania sikuku sikivuthukanyo unula woseleilwe ni nzia waingi mautwikithia muno wa kulikana isiawa ya Yesu Kristo. Na ni muthenya w'igitumi na muno thini wa Christians kana alawambe makiri ya kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yao. Nundu muthenyane wa umombi peanu o maikia o maundu angi muthenyane wa umombi, lakini ya Kristo ni muthenya ula tusherekea kondu wa isiawa ya Yesu Kristo. Kwene wane miaka tangilile na kindu mivetu otuende na kusherekea kuzaliwa kwa Mwokozi Yesu Kristo. Ndikumana na muvalano wa enenthi muno ulovani kwithiwa ulilikani wa isiawa ya Yesu Kristo aingi ma enenthi ni malika mautanu ni meke uthokanio ta uthengi wa kitai na kwikoni na mitu engi itemba ilu. Ngai ya mawija mudani eno watumambie kwa kumunenga ni Yesu Kristo ukenda asia kundu witu kwa munde twetania kusia kwa Yesu Kristo ndio ngonola ngenge mautumeana kwa kwenda kwenda na mautanu matena ngai ndio muthia na kumukola nikenda twende watu kimulaila ngai twende watu kitania kwanza ya mutaya ngai yo onakutwika vayumelu nthini wa Biblia yulu wa matuku wa 25 na niki siku kwenu ya ile ithetha nditani wa atavania mauvo musio nimelesekana kumana na utalo wa milina ula watiiwe kuma utianio ni muku wa Biblia nivatoneka na wakusia wa Yesu Kristo ukethiwa wa matuku 25 mwezi wa 12 na niasia ikitatuta Kristo nitusherekea kwa 25 isiawa ya utangi na mwokozi wetu Yesu Kristo tagutakwatie mwokozi wetu na nigutakwatie wogoso na yumunde tatuya Kristo tusherekea isiawa yake na twinotanu nundu twetha na kuisania bamwe uwonde ukaivinanira ene nthi makwatiania na kutania muno kwanza ya sikivuthukanio aingimo maithi makanisani kunengane utethio undu umwe na kutanania na endomo. Daniel Mwonkela, Mutongwe TV, kuma kauntini ya Masako. Naende tuisonga na mbele kana enende mambioni mwala kauntini ya Masako ni mateta kumana na lelo muthoku wa katha mambioni mkuthi mwala na vala maosa itambia ya kuisa uvisia lelo oyo maiweta atongoi asakue tamamatianisie na vala atongoi masilikali ya katena ila ya kaunti metheito maikusanisia lelo o. Enende meteta kana biasala sio wivo wa utandithia wa matunda alama ima muthemba wa masungwa tawithitwo kuneka muno kumana na ukui muthuku maitula muti atongo ya sakwe kisioni ki kwa kila meweta ta makwatisie maundu alakweana na enende mayailete unengwa uito mainyama ni mitambukile Beni Musau nilivota witukuma ngale kuiso.
mainena na Mutongo TV kabindani kalametwa ise usevya wa lelo uyu meteta atongo ya sakue kisioni kita mamatiani isie kuma iwera serikali ya katina ila ya kaunti asithi ito ikusanise yolua usevya wa lelo uyu ito anubia atongo hii na kumela kama nubia ni marutie na matutia tuona nundu chuma kithelu athembi maitu maambio ni parish na masista manaiva ama isevya lelo na ithie tuona lile bati tagwendeto ya ngai munani wa monde tejumie na tate thiwe na mama atongo imendo ibela nikenda tukeiba tiba munani wa monde tisevya lelo nundu nyatongo imautu sovya lelo ni mutumia mukuu muno na bioni kuma ukolonini niba na ninonete maendeleo makula kungi na bioni kuyaithiwa maendeleo malelo na ala twanyuvie ni kana masevya lelo maetizie kura na lelo wa bioni nimekwikia lami na mayaikia na mali ni national na lelo ukie wa kadina wati kalelo ni wa national government tikalanga tiwe wa county tikalanga wa national government kwa utienda umana biu na tive wena tongo imaito kumba ona yolo lelo ni wa una la mailo maiso bya nao nikenda kwisaidia ito avoid kicha tina madina lati na mabuda nisi tikati atogo so bya lelo nikenda tuone bala tuisela twekekala twikajita oingia ya mereda biasala siona mono utandithia wa matunda muthemba wa masungwa tawithi ito ikuoneka mono kumana na ukuimuthuku kavindani kala matwaite soko thina wiba wa malelo nyenene wonete na ni mutu wa matunda na ni omwemi lakini kila kiende kucha andu masiasa nengewa twenda ona meko juni andu makanisa mojo kwa yoko todo kumeweyo na indira to emergency twasiate you don't know ye yakako iba senate you know to soko na bumwe no kumone bia kana numweka naye na ndonde numeona misioga na no ba mlelo nyo ndo meya miunda nidie ana erika tuina mawia alama mo visini no mtu mandio wekwa anatu mandio wekwa otuyandikithio kwa malelo ni ayani matola motea tongo ya sakue kisioni ki kwa kila mewera tamethitwe maitwa isia maondo ala kwena na moma ya ili takunengwa wito malelo me mathuku lila twanyu ba tongoi ni malelo mathuku mana mathina lati namo na mathuku au mana kila metha mathika maende na ikuna maundu moda ku metelete 2027 moko twicha kura ingi na matwita cia lelo jo nundu matongo yala twanuvie ne maendie gwekala ilobi na maikeo kutoshungulikiange wa malelo ngali situ cia maskulu cia mitiani zinatwe zikwa malelo ni uno aima twathie kana nime kutusovya malelo manifesto yo yambe ya kusovya malelo na malelo ba matwikie zasyo nde andu maizele awakula maendete cialoni cio maikuthukuma malelo maitu neza kwanziela yailete na wathi numwe malelo mwaka kwenda mwaka rudi tuizaithia malelo ni mathukie zasyo nde tukatinda tukayite serikali na twina tongo itwanuvie kwa huyu tukulia kwanda ya tongo imaitu ala twasakuie maende na kututethesya kusovya malelo nikenda ukuiwithia we wa laisi lelo ni laona wikitwe malamu ni skulu malamu mai mazio megitwe na yu lelo kawaya no we unetizie kula we na ruto baya magazi ime utwiki ya lami na twiki ndu twaona ithi andu mambiuni twathamwe wethia lami wezilwa kuya mbiuni ratha lapyo zielenge kawaya zilio baya ngumo wathi mbiuni ratha lapyo maende tumone la kuya kwa mwana mule ukainanzia ukethia pale bigete ukethia bagwitu tikuse makundu kungi ukawa yuko thina wa bagwitu ni lelo kwa andu wendeka kwanza lelo ndu etisilika andu mang'ongela ba makai oselangali kaba na makai yorukiro tukenga kubila no tusabisa lelo vilingi wa Mavumo Tongo TV kuma va kauntini ya Masako nieni tawa Ben Mosau ni muvea muno Ben Mosau na indi tisonga na mbele kana enende kuma kisioni cha Gatundu ni masangie ilovia sia kwa kakio kimwe kila methetwe maikulia serikali imaservice vandu vya maka kauta na maka imakutetheka enende kuma mautui ma Maria ini Matara Mushakai na Gararishga methetwe maikila usi wa nya Kibai maitumia kiao kila mesevisie mayekea kana mayekea mathayo mo moisioni
Kama eneo langu ni hapa Moshakai, instead of me paying 50 shillings kwa bodaboda, nafanyiwa nilipe 400 au more than, either kuletwa nyumbani ama kupelekewa chakula ya ng'ombe ama wakati mmoja wetu amekuwa mgonjwa. So ndio maana tukaona hapana, is too much for us. Tumengojea, tumeona hapana, iwezekani. Then shida nyingine bado still, watoto wadogo wenye wako hapa wakienda shule, lazima mtu babake ama mamake ama rafiki yake aache kazi fast amvukishe bridge. Tukiwa wadogo kukinyesha kupita ni taabu. In fact hata tuko tunapea wazazi wetu kazi nyingine juu inabidi aache kazi yake akupeleke hadi shule. But saa hii naona venye tumetengeneza watoto wenye wako saa hii hadi wetu watapita vizuri. Abiria wa hii area wanakuwa na shida sana. Juu kutoka hapa kwenda Matara ni 300. Kutoka hapa kwenda Kakoe ni 300. Lakini hapa tutakuwa tunalipisha 100 kutoka Marieni kwenda hapa nyumbani. Wakitaka chakula ya ng'ombe tuko 100. Hizi ahadi zao hazitimii. Hizi ahadi zao zimekuwa too much, zenye hazina matunda. Tungesema kama wangekuwa natimiza, in fact hata tungekuwa hapa. Tungekuwa tunafanya kazi nyingine. Kila wakati wa uchaguzi, hii darasa yenu tutawajengea, hii darasa yenu tutawafanyia. Na Kariuki wa Muiruri alitusaidia sana, mheshimiwa, pahali yako Mungu ambariki. Na tena tuko na ile director wetu tulimchagua, ametushikilia sana. Alituambia darasa iko kwa bajeti, miaka 2 imeisha na unaona vile darasa imeharibika. Kubuka wajiko ndio akaona kula kwa mfuko, watisahau juu 27 niko jiani. Watu wanakufa hawakuji. Kuna shida. Yethiwa isa imwe na ndatika thanthatu ya mauvo na indio tondu riboti ya kuma Gatundu kwa Kiambu yaweta niwo Wanjiku niwe wina wasia. Wanjiku ni mwene nthi na 2027 yinzi yani na indi faith wasenga wisu twekasia muthia yesu ya kathama mbioni kwa mwala ene nthi mese obisia lelo nondo atongo ine modlo ni mo aya ino ya Gatundu kwa Kiambu ene nthi mese obisia kiao nondo ene nthi ni modlo ni kana nondo atongo ine modlo ni ene nthi niona enende tamamo iye kweponia maondo nundu atongo ini mabikie kumalekelia muno atike ndo kesio na mwene ndasa kwa mutongo ini kenda mutethi na masemba nini mwaka wa 2021 maondo ni matonya kubenduka mwene ndeno bikie kusali naona nthe tu na indi tutana amina mondo i faith umonde muthenya wa Christmas na indi muthenya wa Christmas itha ni muthenya wa kuisania kutania bamwe wethabe mundu ukulikanile umonde na musio wakwa hindi na ukeka nini baya abikia kunenga kama skuti kanini director kuno kwa bezi na by the way na kwa wabikia no nenge cake kuni muvea wa mbale cia cake na ripota itu lina musangi nombo iye sikoko ko reporters yange mukae Katalina musangi mwetha mwekanesa na ndekolwa ni munana wonge pyombo yesu kwetwa Fred Musau emoteti kuyangale kwa sia Makueni eta cia kibela cho yumbe Makueni constituency na 2027 niambie kanake etia ingi kibela cha uyumbe cha Makueni eta Fred Musau. Asante sana kwa laonde methiwe maisha ya Christmas na nyenitwe Erastus Kithuku anzo moto ibikavau nthini wa bilingi twa mavosa umwe na nusu ende saa 3 na nusu netukuka ingi tukunengelele mauvo ula wajula mauvo akwanzia ya meko ni Teri Mwende na kwa nita wa Faith Ndenya na inde mwendo musiaisia ivindani ya Kismisi ndukolwe nukuvikia kushare na munyanya ukendo kila kinini wena chonika na alama tena kienduka na maukwati munini mavikie kutani ya siku ku ovamwe naku